салом алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов ва наргиз шарифзода. тавре иттилоъ дода будем, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Беларус қарор доранд. Имрӯз дар доираи сафар расмӣ ба ҷумҳурии Беларус дар шаҳри Минск президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли трактор шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 29 июн дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус дар доираи сафари расмӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли трактор шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, корхонаи мазкур яке аз калонтарин коргоҳҳои саноатии ҷумҳурии Беларус буда бо Тоҷикистон ва зиёда аз 70 давлати олам ҳамкорӣ дорад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни ҳавлии коргоҳ намунаи муосиртарин техникаҳои кишоварзии истеҳсоли корхонаи истеҳсоли тракторҳо муаррифӣ карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо тракторҳои корхона омодагии Тоҷикистонро барои бунёди корхонаҳои муштарак дар минтақаҳои гуногун, афзоиши истеҳсоли трактор, истифодаи имкониятҳои фарохи Тоҷикистон барои бароҳ мондани ҳамкории зичу пурсамар ва судовар барои ҳарду ҷониб изҳор доштанд. бунёди чунин коргоҳҳои муштарак дар оянда метавонад барои таъсиси ҷойҳои навикорӣ, истеҳсоли маҳсулоти хушсифат, таъмини хоҷагиҳои мамлакат бо техникаи кишоварзӣ, амалӣ кардани ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат намояд. таъсиси корхонаи бастубанди тракторҳо ва маркази хизматрасонии техникаҳои кишоварзӣ Агротехсервис дар шаҳри Ҳисор бо иштироки сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Александр Лукашенко намунаи беҳтарини ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Беларусия мебошад. На сегодняшний день Минский тракторный завод на рынок Таджикистана поставляет порядка 6 моделей тракторов. За 2018 год мы достигли достаточно значимых успехов, поставили более 400 единиц техники. На этот год у нас запланировано расширение как линейки, так и увеличение этих объемов, которые достигнуты были в прошлом году. Одним из самых знаковых наших, скажем так, планов, точек, где мы планируем двигаться, это осуществление поставок не только на рынок Республики Таджикистан, но и поставок на экспорт из Таджикистана с той сборочной производственной площадки, которая у нас есть в городе Гисар, совместно с нашим партнером компанией Агротехсервис. То есть мы планируем выходить на рынок, на сегодняшний день ближайший план это рынок Афганистана с тракторами, которые будут собираться в Таджикистане. То есть это основные наши задачи на буквально ближайшую перспективу, ближайшего года. дар намоишгоҳ ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин техникаҳои гуногун ҳаҷми борбардору боркаши сохтмонӣ ва мусофирбари корхонаи истеҳсоли мошинҳои мази ҷумҳурии Беларус муаррифӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз роҳбарияти корхонаҳои истеҳсоли мошин даъват ба амал оварданд ки дар татбиқи лоиҳаҳои калони гидроэнергетикии Тоҷикистон ширкат варзида иқтидору имконоти худро дар бозори Тоҷикистон муаррифӣ намоянд. вусъати тадбирҳои ободонию созандагӣ дар шаҳри Душанбе нишони он аст ки масъулин дар самти ба як шаҳри тозаву озода ва пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. мавриди зикр аст ки бо дастгириҳои пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе инфраструктури пойтахт марҳила ба марҳила такмил дода шуда, бунёди гулгашту хиёбонҳо бо диди муосир ва мутобиқ ба талаботи муосир анҷом дода мешавад. дар ҳамин замина имрӯз дар ноҳияи Шоҳмансур боз як майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи тадбирҳои ободонии созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва такмили инфраструктураи истироҳатӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Нисор Муҳаммад 5 каср 4 ноҳияи Шоҳмансур боз як майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар расми ифтитоҳи майдончаи варзишӣ намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур доштанд. маврид зикр аст ки давоми чанд соли охир раванди бунёди чунин майдончаҳо дар пойтахт вусъат пайдо намуда
شرایط مساعد استراحت و فراغت کودکان و نوجوانان فراهم گردیده است. میدانچه مذکور از جانب کمیته بی‌خطری عضو قوانین نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان با خرج بیش از 600,000 سومانی بنیاد نوسازی گردیده با تجهیزات مشغولیت‌های ورزشی و استراحتی مجهز گردانده شده است. ساکنان از افتتاح چنین میدانچه اظهار سپاس و قدردانی نموده تاکید داشتند که برای کودکان آنها شرایط مساعدی مشغول شدن با بازی‌های ورزشی فراهم آورده شد. یک میدانچه خالی بود در اینجا، یک میدانچه‌ای که هم تو یک خالی حقیقت بود و به نظر نمایان نبود. اینقدر زیبایی آراسته کردند، اینقدر زیبا، اینقدر بنیادکاری، اینقدر گلکاری ها شد که ما از این به حد خرسند هستیم و ما حرکت میکنیم که ساکنان همین محله، ساکنان همین بناهایی که در اینجا استقامت میکنند از همه این دستاوردها مثلا برخوردار باشیم و به اندازه ما از این خرسند هستیم، خرد و کلانی همین محله و حرکت میکنیم که همین توزیع آزادگی که حاضر من شما دیده ایستادید همین رو احتیاط کنیم. در مجموع میدان 300 متر مربع سبزپوش کرده شده. در برابر 3200 گل‌های آرایشی همچنین 18 بیخ نهالی تویش یافته شده است. در این میدانچه ورزشی که 950 متر مربع را تشکیل می‌دهد میدانچه برای بازی فوتبال و والیبال و بسکتبال موجود بوده، همچنین با ارغنچک و دیگر تجهیزات بازی کودکانه مجهز گردانده شده است. در دایره تدبیرهای نوسازی در نزد میدانچه 700 متر مربع بنایی در نزد این میدانچه بوده رنگ‌بار کرده شده است. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر کولاب یکچند انشاءات مورد بهره‌برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در سمت بهتر نمودن وضع خدمترسانی اجتماعی و با جای کار تامین نمودن اهالی مساعدت می‌نماید. گزارش رحمت علی نظری. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و بنیادکاری در شهر کولاب روز از روز وسعت می‌یابند. به افتخار این جشن فرخنده یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شدند. از جمله بنای مرکز تشخیصی بیمارخانه ناحیوی واقع در جماعت دهات ضربدار، فرمایشگر مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها اید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکتور اجتماعی بوده. لایحه‌کش جمعیت دارای مسئولیتش محدود کاپیتال شهر دوشنبه و پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود فرهاد شهر کولاب میباشند. انشاءات مذکور از حساب مبلغ‌های بودجه جمهوریوی که بیش از 1 میلیون سومانی را تشکیل میکنند ساخته شده است که از این حساب به مبلغ 212,000 سومانی تجهیزات خریداری و مجهز گردانیده شده است. بنا به طور معاصر ساخته شده از 15 حجره عبارت میباشد و برای به تشخیص و توبت فرا گرفتن بیماران تمام شرایط ها مهیا میباشند. از جمله حجره‌های گاستروفیبروسکوپی، طبابت با اسباب‌های برقی، ثبت برقی دل، عملیات‌های طبی، التراسادویی با قیدگیری و قبول بیماران. اینچنین در شفت تشخیصگاه ساختمان آشخانه برای 85 نفر بیمار در یک وقت و انشاءات یاری رسان ساخته می‌شوند و در این سمت کارها ادامه دارند. با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی در نزد بنای دانشگاه دولتی کولاب به نام عبدالله رودکی پرچم و نشان دولتی مورد استفاده قرار داده شدند. بلندی پایه پرچم دولتی 27 متر و بلندی پایه نشان دولتی 12 متر می باشند که از حساب مبلغ‌های داخلی دانشگاه ساخته شدند. در دهه گلستان جماعت دهات ضربدار از جانب عائله شامداها بنگاه طبی، داروخانه و سرتراشخانه به استفاده داده شد. تا این وقت دکتران در خانه شخصی فعالیت داشتند و ساکنان دهه مسافه 3 کیلومتر راه را طی کرده به دهه همسایه برای طبابت می رفتند. با بنیاد بنگاه طبی در مرکز دهه این مشکلی ساکنان حل خود را یافت. در دهه سرچشمه جماعت دهاتی کولاب از جانب صاحبکار غیرت ناظمov نقطه شستشوی ماشین ها، تالار سقابازی و قهوه‌خانه به مبلغ 350,000 سومانی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. بنا از دو آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم جای شستشوی ماشین ها و در آشیانه دوم جای سقابازی و قهوه‌خانه با همه شرایط های جوابگو به طلبات امروزه میزوجان ساخته شده است. این صاحبکاری وطن دوست قبلا نیز یک مرکز خدمت رسانی دو آشیانه را با مبلغ 600,000 سومانی به استفاده داده بود که ساکنان 3 دهه مواد غذایی و مسائل ساختمانی را از اینجا دسترس می نمایند. صاحبکار غیرت ناظمov در آینده مقصد دارد که باز یک میدانچه ورزشی معاصر را ساخته به استفاده دهد. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کولاب، اخبار.
бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд. Шароити мусоиди корӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳраку деҳоти ноҳия имкон фароҳам сохт ки сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар ва нафарони зиёд соҳиби ҷойи кор гарданд. Гузориш аз ноҳияи ёвон. дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои созандагӣ вусъат дода мешавад. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти Гулсара Юсупова 4 иншооти таъиноти гуногун ва 1 гулгашти зебо ифтитоҳ гардид. дар маросими мавриди истифода қарор гирифтани маркази саломатӣ, 3 мағозаи хӯрокворӣ, 1 коргоҳи дузандагӣ, маркази савдо, нуқтаи шустушӯи нақлиёт ва чойхонаи моҳир дар деҳоти Даҳана, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон иштирок карда таъкид намуданд ки бо мақсади боз ҳам беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дастрасӣ доштани онҳо аз шароити мусоиди ҳама намуди хизматрасониҳо минбаъд дар деҳаҳои дурдасти ноҳия тадбирҳои шоистаи бунёдкорӣ вусъат дода мешавад. марказҳои савдо ва коргоҳи дузандагӣ дар деҳаи Бустон 2 деҳоти Гулсара Юсуфова аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шуда дорои шароити мусоиди хизматрасонӣ мебошад. бо бунёди иншооти замонавии хизматрасонӣ ва коргоҳи дузандагӣ 7 сокини деҳаи мазкур соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. шукрона аз пешвои миллат мекунем ва аз чунин ватани азизу маҳбубамон ки ба мо духтарони деҳаи Гулистон чунин як дукони дузандагӣ кушодаанд. дар ин соҳа хондагӣ будам ва коргоҳи дузандагӣ надоштем. шукрона аз он мекунем ки имрӯз ба мо дукони дузандагӣ муҳайё кардан ва мо дар инҷо кору фаъолият мекунем. дар деҳаи Бустон 2 ноҳияи ёвони вилояти Хатлон маркази саломатӣ ифтитоҳ гардид. маркази саломатӣ дорои шароити арзандаи хизматрасонӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти замонавии соҳавӣ буда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастрасии аҳолӣ аз хизматрасониҳои сатҳи баланди тиббӣ бунёд гардид. минбаъд аз ин шароити мусоиди хизматрасонии тиббӣ беш аз 3000 нафар аҳолии деҳаи Бустон истифода мебаранд. марказ аз ҳуҷраи табиби оилавӣ, ҳуҷраи момапизишк, ҳуҷраи эмгузаронӣ, ҳуҷраи хатна, ҳуҷраи доругузаронӣ, ҳуҷраи эмгузаронӣ ва ҳуҷраи сабтгоҳ иборат буда бо тамоми таҷҳизотҳои муосир ва мошини ёрии тиббӣ таъмин мебошад. солтосол дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ноҳияи ёвони вилояти Хатлон ба дастовардҳои назаррас ноил мегардад. дар ҳамин рӯз дар идомаи корҳои ободонӣ дар мавзеи Сариқамиш мағозаи хӯрокворӣ ва нуқтаи шустушӯи нақлиёт ба истифода дода шуд. марказ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон аз ҷониби хоҷагии деҳқонии Сангак ба маблағи беш аз 100 000 сомонӣ бунёд шуд. бо мақсади дар сатҳи баланд анҷом додани хизматрасониҳо ба меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар шафати роҳи мошингарди ҳудуди деҳоти Даҳана, чойхонаи моҳир, ҳаммом, нуқтаи шустушӯи нақлиёт, сартарошхона ва дигар марказҳои хизматрасонӣ ифтитоҳ гардид. чойхона дорои шароити муосири хизматрасонӣ буда бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Асадулло Тешаев бунёд шуда 25 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. маврид ба таъкид аст ки дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 341 иншооти таъиноти гуногун сохта мешавад. то имрӯз аз рӯи маълумот аз 341 иншооти ҷашнӣ 112 тояш мавриди истифода қарор гирифтанд. дар ноҳияи Балҷувон корҳои сохтмонӣ дар 81 иншооти таъиноти гуногун идома дорад. дар доираи вусъати чунин тадбирҳои созандагӣ дар ноҳия сохтмони варзишгоҳи марказӣ барои 6000 ҷойи нишаст оғоз гардид. имсол дар ноҳия тибқи нақша бояд 17 иншооти нав сохта мавриди истифода қарор дода шавад. гузориши Саҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Балҷувон аз ҷониби фармоишгар дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони варзишгоҳ барои 6000 ҷойи нишаст оғоз гардид. то мавзеи бунёди иншооти мазкур имрӯз дар ноҳия аз тарафи соҳибкорон ва маблағгузории ташкилоти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди элеган сохтмони гулгашт ва боғи фарҳангӣ идома дорад. дар шафати гулгашти нав бахшида ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи қариб 2 миллион сомонӣ бинои дуошонаи коргоҳи дузандагӣ бунёд мегардад.
کارها در انشاءات مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج دریا با جلب ساختمانچان محلی از ماه نوامبر سال 2018 شروع شده. آن طبق نقشه باید ماه آگوست سال روان مورد استفاده قرار داده شود. از سوی مبلغ‌های بودجه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در این موضع در داخل بینای کودکستانی رقم 1 ناحیه با خرج 3.5 میلیون سومانی ساختمان بینای نوی دوشانه باغچه کودکانه برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 200 نفر کودک و مبلغ 2.5 میلیون سومانی ساختمان بینای اداره بایگانی و بنیاد آثارخانه نو جریان دارد. با مقصد وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی در انشاءات ذکر شده، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و رئیس ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی از رفت بنیاد گلگشت، ساختمان کارگاه دوزندگی، بینای بایگانی، باغچه کودکان، خوابگاه مکتب اینترنت، طربخانه، باغ فرهنگی، ورزشگاه مرکزی، موضع بنیاد پایه پرچم و نشان دولتی، تالار ورزشی، مرکز خدمترسانی و کارخانه کارکرد سنگ‌های محلی جمعیت دارای مسئولیتش محدود الگان دیدن کردند. طور تاکید شد این انشاءات استحصالی در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور در مساحت قریب 2.5 هکتار با تشکیل باغ اینتنسیوی بنیاد می‌گردد. عین حال با وصل نصب تجهیزات یک قسمت کارخانه به فعالیت شروع نموده در صورت پورا با اختیار لایحه‌ای به کار آغاز کردن در آن زیاده از 20 نفر متخصصان محلی به جای کار دائمی تامین می‌گردد. از جمله انشاءات مذکور امسال باید بینای طربخانه و تالار ورزشی نیز در قطار کارگاه دوزندگی به استفاده داده شود. کارخانه تاجیکستان و ترکیه ارچمبل در شهر خوجند دوام یک سال فعالیت استحصال 150 نوع محصولات مبل برای مؤسسه‌های معارف تندرستی، کارخانه مؤسسه‌ها و انفراستراکچور سیاحی و مهمانخانه را به راه مانده در تامین بازار داخلی با محصولات واردات و کننده موقع استوار را پیدا می‌کند. گزارش رفضلی رحمان و دلشاد یوسفی. مؤسسان جمعیت فورتونا کمپانی تاجیکستان و شرکت دولتی ترکیه اوچ یلدز بهره اجرای دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که یک سال قبل ضمن آغاز رسمی در روز عید وحدت ملی باید به وسیله کردن کارخانه بلند برداشتن صفت افزون نمودن حجم و به راه ماندن استحصال نو و نمودهای نوی مبل‌های مخصوص داده بودند، تدبیرهای تکنیکی و تکنولوژی، گسترش همکاری، بازار آموزی را عملی نموده موفق میشوند. با مقصد بلند برداشتن صفت محصولات و زیاد کردن نامگوی محصولات در استحصالات خود در با تجهیزاتی که خیلی پر اقتدار خریداری کرده بودیم از دولت ایتالیا، امروز متخصصان ما آزادانه با این تجهیزات ها کاربری میکنند. این تجهیزات ها همش رقمی میباشد. برای دیزاین محصولات امروزه برای نمود صفت آن این خیلی این تجهیزات ها مساعدت میکند. کارخانه مشترک ارچه مبل در زمینه جمعیت دارای مسئولیت محدود ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت تأسیس یافته فعالیت میکند. در کارخانه استحصال مبل‌های مخصوص برای مؤسسه‌های ساحه معارف، مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی مخصوص، کودکستان‌ها، میز و کرسی جوان، مؤسسه‌های تندرستی، کت‌های بستری، کت جراحی، دیگر لوازمات مبلی طبی برای مؤسسه‌های کار و خدمترسانی، مأموری، فراغتی و معیشی، مهمانخانه‌ها، خانه‌های شخصی اهالی راه مانده شده است. مبل‌های ساحوی استحصال کارخانه ارچه مبل برتری و افضلیت دارند. مثلا مبل‌های مکتبی و مؤسسه‌های تا مکتبی جوابگو مطابق با قاعده‌های طلبات فیزیولوژی تشکل جسمانی کودکان و نورسان است. در کارخانه استحصالات بی پرتو جاری، پرتوهای استحصال دوباره کارکرد و استفاده می‌شوند. محصولات پورا از چوب طبیعی بوده، در ترکیب محصولات مواد کیمیایی از معیار طلباتی هم کم است. مبل ها در دو مجموعه خط تکنولوژی در 49 عدد تجهیزات زمانوی تکنولوژی کامپیوتری استحصال می‌گردد. در کارخانه ارچه مبل متخصصان در استحصال محصولات سطح استانداردی با تخصص، دانش و مهارت، نوجویی و کار با تکنولوژی پیشرفته جهانی نقش اساسی دارند. یک سال فعالیت کارخانه نشان داد که محصولات آن جای چنین محصولات وارداتی را اشغال می‌کند. سهم کارخانه در تامین بازار داخلی با محصولات چوبی می‌افزاید. این ثابتگری آن است که محصولات کارخانه پر واردات عوض کننده بوده. خریدار با محصولات کارخانه از نگاه صفت، ترکیب طبیعی، نامگوی و نو و نمود، ساخت و دیزاین، جوابگوی ساحه‌های علاهیده نسبت به چنین محصولات وارداتی افضلیت می‌دهد. پورا خریداری گردیدن مبل‌های استحصال این کارخانه وطنی در یک سال سپری از جانب خریداری بازار داخلی، کارخانه و مؤسسه‌های پایتخت مملکت، ولایت سوخت، ولایت ختلان و دیگر منطقه‌های جمهوری شهادت این است. در مابین یک سال کاربری این کارخانه استحصالی ارچه مبل
150 номгои маҳсулот зиёд карда шудааст. нарху сифати маҳсулот имрӯз рақобатпазир мебошад. Имсол 7 виставкаи ҷаҳонӣ бо мутахассисои ҷавони маҳаллӣ равон кардем ва дар якҷоягӣ иштирок кардем. Ин калонтарин намоишгоҳи дар Аврупо, ин Ганновер, дар Истанбул, дар Москва, Алмато ва охирин виставка ки дар давлати ҳамсояи Ӯзбекистон Тошканд гузашт. иштироки мо дар ин виставкаҳои байналмиллӣ хеле такони мусбит дод. Дар оянда мо барои зиёд кардани содироти маҳсулоти арча мебел корбарӣ карда истодем ва якчанд шартномаҳо бо давлатҳои Қирғизистону, Қазоқистону, мана Афғонистон ба имзо расида истодааст. роҳбарият, устоҳо, технологҳо, рассомону дизайнерҳои корхона наву намудҳои ҷолиби маҳсулотро эҷод ва дар истеҳсолот ҷорӣ менамоянд. давоми як соли фаъолият намунаҳои маҳсулоти корхона дар намоишгоҳҳои ватанӣ ва як қатор давлатҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи харидорони ватанию хориҷиро ҷалб намуда, аҳли корхона дар баробари зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли мебел барои бозори дохилӣ содироти онро ба як қатор давлатҳои хориҷӣ чун Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон пешбинӣ менамояд ва бозори фурӯши ин маҳсулоти истеҳсоли корхонаи Тоҷикистон васеъ хоҳад шуд. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Сухт, Ахбор. дар ноҳияи рашт барои фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳату фароғат тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. Осоишгоҳи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи рашт бо анҷоми корҳои ободонӣ ба як мавзеи ободу зебо ва макони хуби истироҳатию фароғатӣ табдил ёфтааст. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Маъруфи Абдулло. барои боз ҳам ободу зебо намудани ҳудуди осоишгоҳи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи рашт дар мавсими имсола даҳо ҳазор бех навъу намуди гулҳои ороишӣ шинонида шудааст ки ба ин мавзеъ ҳусни нотакрор зам намудааст. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи рашт мунтазам дар пайи ободу зебо нигоҳ доштани ҳудуди осоишгоҳ ҷаҳду талош намуда дар ин мавзеъ ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ мешинонанд. маврид ба таъкид аст ки биноҳои осоишгоҳи мазкур соли 2016 бо маблағи 3,5 миллион сомонӣ бунёд гардида дар онҳо барои истироҳат ва барқарор кардани саломатии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фарзандони онҳо шароити мусоиди хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. осоишгоҳ дар як мавзеи зебо ва хушобҳавои ноҳияи рашт бунёд карда шуда аз 17 бино иборат мебошад ва макони хуби истироҳату тавонбахшӣ барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хоҳад буд. дар биноҳои алоҳидаи осоишгоҳ шароити мусоиди истироҳат фароҳам буда барои калонсолону кӯдакон ҳуҷраҳои махсус бунёд карда шудааст. осоишгоҳ дорои ошхона барои 65 нафар, майдони хурди футбол, волейбол ва майдончаи бозии кӯдакона мебошад. барои дармонбахшии истироҳати кормандони ҳифзи ҳуқуқ биноҳои осоишгоҳ бо навтарин таҷҳизот таъмин карда шуда имкон аст ки дар як вақт то 60 нафар ба истироҳату тавонбахшӣ фаро гирифта шаванд. Маҳмадалӣ Сафар, Маъруфи Абдулло барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон дар парваришу истеҳсоли полезиҳо таҷрибаи бой дошта ҳамасола дар таъмини бозори истеъмолӣ бо полезиҳо сам мегузоранд. деҳқонони хоҷагӣ ҷавоҳироти ноҳия ки имсол дар майдони 14 гектар чанд номгӯи полезиҳоро киш намуданд, имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосил машғул ҳастанд ва соҳибкорон дастранҷи кишоварзонро ба дигар минтақаҳои кишвар ва берун аз он содирот менамоянд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. ҷамъоварии ҳосили дилхоҳи маҳсулоти полезӣ бахсус тарбузу харбуза дар хоҷагии деҳқонии ҷавоҳироти ноҳияи Дӯстӣ аз меҳнати софдилонаи деҳқонони хоҷагӣ бозгӯӣ менамояд. ман ҳамин тарбуз ҳози ба миқдори 25-20 кило аз зиёд ҳай мумкин 27 кило ам бироя ки мо ин ҳамин тарбузоро ба шаҳри Хуҷанд бурдезиянд, Қирғизистон, Қазоқистон, шаҳри Душанбе. хоҷагидорон ҳамасола бо истифода аз обу замини мусоид, таҷрибаи баланди корӣ дар арсаи кишоварзӣ, интихоби тухмиҳои минтақабо ва дуруст ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ дар ин аём барои фаровонии бозори истеъмолии сокинони кишвар бо маҳсулоти тару тоза саҳм мегузоранд. бо мусоид омадани боду ҳавои имсола сабзишу серҳосил гардидани полезиҳо шароит фароҳам омад ки деҳқонон аз дастранҷи хеш ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. ҳамин аст ки аҳли хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот имрӯзҳо саргарми ҷамъоварии тарбуз буда ҳамзамон маҳсулоти хешро пешкаши соҳибкорон намуда истоданд. аз давраи аввали ҷамъоварии ҳосили полезии соҳибкорону харидорон аз ин хоҷагӣ маҳсулотро бо нархи дастрас харидорӣ карда ба бозорҳои дохили хориҷи кишвар содирот менамоянд. деҳқонимон манод нақш шуда истодааст ки
ҳозир мана харидоро соҳибкоро аз ҳар ҷо омада ба давлатҳои Россия, Қазоқистон, Қирғизистон содирот карда бурда истодаанд. Тарбуз нақш шуда сол харбуза мина нақш шудаги. Хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот дар ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ яке аз хоҷагиҳои калонтарину серсоҳа ба ҳисоб рафта, аз соли 2009 ин ҷониб дар майдони 114 гектар таъсис ёфтааст. Айни замон дар хоҷагии мазкур 79 гектар боғи меваҳояш барои содирот нигаронида шуда, 10 гектар пахта, 14 гектар полезӣ мавҷуд буда, хоҷагидорон баъди ҷамъоварии ғалладонагиҳо дар майдони 10 гектар замин кишти шолӣ гузаронидаанд. Деҳқонону кишоварзон баробари соҳиби аслии замин гардидан мустақилона вобаста ба талаботи бозор маҳсулоти гуногунро кишту парвариш намуда, баҳри ҳарчи бештар фоида ба даст овардан ҳар ваҷаби замини дар ихтиёр доштаро мақсадноку оқилона истифода мебаранд. Деҳқоно беҳад мо хурсандем ки бисёр соли бобарор, соли хуб, пурфайзу пурбарака, хароҷотҳои кардагӣ мана ҳозир бор кардем, бо даромади хубам мегирем. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот дар ноҳияи Дӯстӣ дар баробари кишту истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, ҳамчунин ба парвариши замбури асал шуғул варзида, ҳамасола теъдоди оилаи замбурро зиёд менамоянд. қобили тазаккур аст ки кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ талош бар он доранд ки тавассути меҳнати софдилона дар фаровонии бозор, баланд бардоштани сатҳи рӯзгори сокинон ва боло рафтани ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар саҳмгузор бошанд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. طبق نقشه چرابینی‌های شرکت سهامی خلدینگی کشوده برق تاجیک با نظرداشت بلند برداشتن ملکه کارمندان ساحه برق ولایت ختلان مسابقه منطقوی بهترین کارمند ساحه برق را برگزار نمود. در این مسابقه کارگران از 12 شبکه‌های برق شهر و ناحیه ولایت اشتراک نمودند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ناحیه کوشانیان. соҳаи барқ аз мутахассис дараҷаи баланди касбиятро тақозо мекунад. озмуни вилоятии беҳтарин корманди соҳаи барқ дар шабакаҳои барқи ноҳияи кӯшониён бо назардошти санҷиши сатҳи донишу маҳорат, ҳушёриву кордонӣ ва омодагии онҳо ҳангоми ҳодисаҳои нохуши гуногун дар шабакаҳои тақсимотии 0-4 киловатта баргузор карда шуд. тавре зикр гардид, иқдоми мазкур бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои ширкати барқи тоҷик дар тамоми шаҳру вилоятҳои Тоҷикистон ҷараён гирифта, ғолибони даври ҷумҳуриявӣ дар мусобиқаҳои соҳавии байналмилалӣ ширкат хоҳанд кард. баъди ҷанбаст як команди мунтахаб дар озмуни вилоятӣ ки дар вилояти Хатлон якҷоя ана иштирок мекунанд ва ба даври ниҳоӣ кадом дастае ки ғолиб омад дар ҷумҳурӣ дар ширкати саҳоми холдинг бар тоҷик ҳамин гуна маҳорати касбии барқчиён гузаронда мешавад ва дар онда дар назар аст ки баъди ғолиби мусобиқа муайян шудан дар иттиҳоди давлатии мустақил ҳамин гуна мусобиқа дар беруни ҷумҳурӣ дар хориҷа гузаронда мешавад. طبق низомнома чорабинӣ дар 6 қисмат сурат гирифта мутахассисони барқи 12 шаҳру ноҳияи гурӯҳи ноҳияҳои вохтари вилояти Хатлон дар он ширкати фаъолона варзиданд. воқеан ҳам кор дар соҳаи барқ хеле мураккаб аст. танҳо дар сурати риояи ҳатмии қоидаҳои талаботи бехатарӣ ва назорати ҳамешагӣ бурдан аз болои дастгоҳҳои барқ таъминкунанда ва иваз намудани қисмҳои осебдидаву харобшуда метавонанд муваффақ шаванд. барои баланд бардоштани ихтисоси кормандон ташкил карда шудааст. ин майдон иборат аз 6 марҳила 6-7 марҳила иборат мебошад ки дар ҳамаи онҳо ҳар як шабақаи барқи ноҳия бо навбат ҳар як марҳиларо мегузарад. марҳилаи рақами 6 хомӯш кардани оташ дар бунгоҳи трансформаторӣ. марҳилаи озод намудани ягон шахсияте ки барқкорӣ дар зери шиддат монда истодааст. марҳилаи таъмири ҷудокунаки барқӣ, марҳилаи сус будани кашидани симҳо ва марҳилаи бо таъмири трансформатор ва ойқҳои гузариш. майдончаи машқҳои мусобиқаи минтақавӣ дар шабакаҳои барқи ноҳияи кӯшониён хеле хуб ҷиҳозонида шуда буд ва маҳорати касбии мутахассисони шабакаҳои барқи 12 шаҳру ноҳияи вилоят аз ҷониби масъулини шабакаҳои барқи ҷаноб баҳогузорӣ карда шуд. вақте ки корманди шабакаҳои барқ зери шиддат монд, мо вайро ҳаракат мекунем ки зудтар аз зери ҷараён яъне эмин дошта ба замин фароварда ба бояд ёрии таъҷилӣ расонем. ҳатман қоидаҳои техникаи бехатарӣ риоя карда шавад ки кормандони шабакаҳои барқ зери шиддат намонанд. оянда барои корҳои мо бисёр аҳамияти калон дорад, хусусан барои инами бачаҳои ина навҷавоно. барои навҷавоно бисёр
аҳамияти калон барои коромӯзиш барои касбомӯзиш. мусобиқаи мазкур собит намуд ки кормандони соҳаи барқи вилояти хатлон пайваста бо табодули таҷриба касбияти хешро тақвият мебахшанд. дар раванди озмун намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва бахши тибби ноҳияи кӯшониён ҳузур доштанд ва ба зарардидагони шиддати барқ кӯмаки аввалияи тиббӣ мерасониданд. вобаста ба 3 шарти озмун кормандони шабакаҳои барқи ноҳияҳои кӯшониён ҷалолиддини балхӣ, ҷайҳун ва шаҳри леваканд аз пешсафони сабқат дониста мешаванд. дар доираи рушди минбаъдаи ҳамкориҳо дар самти пешгирӣ ва бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ инчунин татбиқи лоиҳаҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар доираи як чорабинӣ дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маросими ифтитоҳи студияи хурди телевизионӣ ва тақдими таҷҳизот барои омода кардани воситаҳои таҳкимбахшии соҳил баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. باید خیلی کرد که استودیوی خرد تلویزیونی کمیته برای ثبت کردن برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی سازمان داده شده است. استودیوی خرد با تجهیزات معاصر، سوفلیار برای برندگان، لامپ‌های روشنی دهنده و دکوراسیون مجهز گردانیده شده است. استودیوی مذکور از صداهای بیرونه پورا حمایت کرده شده است. در دایره عملی سازی لایحه همچنین ماشین و تجهیزات برای بافتن سیمتور گبیانی و تیار کردن کوبیک‌های بتونی سویل مستحکم کنی خریداری گردیده است. در رفت چهاربینی جنوبی سفارت دولت قطر در جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. نمایندگان دولت قطر در جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که این بعد هم جمهوری تاجیکستان را در سمت پیشگیری آفت‌های طبیعی و برطرف‌سازی عاقبت‌های آن دستگیری می‌نمایند. با شرافت استقلالیت دولتی و سیاست معارف پرورانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت دانشکده آموزگاری تاجیکستان فعالیت داشته در این مکان کسب آموزی از تمام منطقه‌های کشور دانشجویان تحصیل می‌کنند. در دانشکده مذکور با اقدام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استودیوی تعلیمی گشوده شد. مقصد از تشکیل آن آماده کردن جوانان لیاقتمند و با استعداد برای ساحه روزنامه‌نگاری میباشد. گزارش ایدیگولی محمود از ناحیه رشت. دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت اصلا با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای آماده کردن کادرهای صاحب کسب ساحه آموزگاری بنیاد شده است. سالهای آخر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت معارف و علم جمهوری در این مکان علم و معرفت 40 صنفخانه تعلیمی و دیگر شرایط‌های زمانوی بنیاد شده. عین حال در دانشکده 3382 نفر دانشجو وابسته به طلبات بازار مهنت از روی 16 اختصاص تحصیل دارند. برای آماده نمودن کادرهای روزنامه‌نگاری باشد ریاست دانشکده در نزد فاکولته زبانها اختصاص روزنامه‌نگاری را سازمان دادند که حالا زیاده از 45 نفر دانشجویان بالیاقت و صاحب استعداد از روی این کسب تحصیل دارند. واقعا اقدامی را که از طرف حکومت جمهوری این اقدام را گرفته‌اند یک اقدام خیلی نیک است برای بخصوص پیشبرد ساحه ژورنالیستیک در منطقه رشت و بخصوص در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت. تشکیل استودیوی تعلیمی در نزد دانشکده آموزگاری برای آماده کردن روزنامه‌نگاران آینده در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عملی شده است. این است که با دستگیری راهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تجهیزات تکنیکی برای تشکیل استودیوی تعلیمی پورا دسترس گردید تا دانشجویان صاحب استعداد و بالیاقت تمام نازکی‌های این کسب را از خود نمایند. سال چهارم است که اختصاصی روزنامه‌نگاری در ما فعالیت دارد و سال جاری ما مخصوصین دانشجویان اختصاص را ختم نمودند و اقدامی که از جانب کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفتن بسیار یک اقدام خوب است. در بسیار دانشکده و دانشگاه‌هایی که در جمهوری عمل میکنند چنین استودیوی تعلیمی که در ما حاضر شما دیده استفاده نیست. یعنی که دانشگاه آموزگاری تاجیکستان یکی از دانشکده‌ای است که با چنین استودیوی تعلیمی مجهز شده است و تمام تجهیزاتی که در اینجا هستند بسیار یک تجهیزات‌های با قوت مجهز گشتیم و فکر میکنم که در آینده ما برای تیار کردن چنین
ихтисосмандоне ки дар минтақа бениҳоят заруранд акун шароит пайдо шуд ва акун вазифаи мост ки мусовиро омӯзондан замина муҳайё гардидааст. از روی معلومات کارمندان تکنیکی با تشکیل استودیوی تعلیمی و نصب تجهیزات زمانوی شرایط مهیا گردید تا در این مکان علم و معرفت دانشجویان تمام نازوکی‌های نواربرداری، ثبت آواز و آماده کردن برنامه‌ها را آموخته در آینده با کمک استادان فاکولته کادرهای صاحب اختصاص ساحه روزنامه‌نگاری شوند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат оид ба омода кардани мутахассисони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва таъмини имконияти васеъ барои табобати маъюбон дар маҷмӯаи таълимию таҷрибавии кори иҷтимоӣ ва инноватсияҳо курсҳои такмили ихтисоси кормандони ҳифзи иҷтимоӣ ташкил карда шудааст ки дар раванди он кормандони ҳифзи иҷтимоӣ вилоятҳои хатлону суғд, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе дар 7 давр аз бозомӯзӣ мегузаранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар давраи соҳиби истиқлолӣ хизматрасониҳои иҷтимоӣ аз 3 намуд ба зиёда аз 30 номгӯ ва муассисаҳои иҷтимоӣ аз 25 ба зиёда аз 65 адад расонида шудааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 оид ба тайёр кардани кадрҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ҷорӣ намудани шаклҳои инноватсионии кори иҷтимоӣ ва таъмини муҳити дастрас барои маъюбон ба сохторҳои масъул дастурҳои мушаххас дода буданд. Инак дар муассисаи давлатии маҷмӯаи таълимию таҷрибавии кори иҷтимоӣ ва инноватсияҳо курсҳои такмили ихтисоси кормандони ҳифзи иҷтимоӣ таъсис дода шуд ки он дар як сол 200 нафар корманди ҳифзи иҷтимоиро дар зинаҳои гуногун бо омӯзиши тарзу усули хизматрасонии муосир фаро мегирад. курси такмили ихтисоси ки ҳозир дар инҷо хонда истааст, ин гурӯҳи сеюм аст. тибқи нақша мо даъват ки мудирои шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаи тамоми шаҳри ноҳияи ҷумҳуриро 41 та шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона аст дар ҷумҳурӣ. мо масалан шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хонаро меомӯзонем, марказҳои минтақавиро меомӯзонем, муассисаи будубоши доимиро меомӯзонем ба методи усулҳои инноватсионӣ қати омӯзонда инҳо рафта дар ҷое ки истиқомат мекунанд ҳамин хизматрасониро давом додан мегиранд. дар курсҳои мазкур кормандони ҳифзи иҷтимоӣ тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат оид ба таърихи кори иҷтимоӣ дар ҷаҳон маълумот пайдо карда, кӯмак кардан ба маъюбону ниёзмандон кор бо маъюбон дар интернат дар шароити маҳал ва хона бо кадом тарз ба мустақилият муваффақ гардонидани маъюб ва тарзу усулҳои муосири хизматрасониҳои иҷтимоиро дар муддати 1 моҳ омӯхтанд. аз ҳама шаҳру ноҳияҳо ба ҳамин курс шомил шудаанд ва мо хеле хурсандем ки бо ҳамкасбонамон шинос шудем ва тарзи омӯзиши корро бисёр омӯхтем. аслан ки мо худ бо табақаи ниёзмандон сару кор дорем, дар ҳамин асос курси такмили ихтисоси мо ҳам бисёр навовариҳо дар ин курс мо аз худ кардем, дониши худро сайқал додем. таҷриба ва дониши нав пайдо кардани кормандони ҳифзи иҷтимоӣ, касбияти онҳо дар раванди солимгардонии маъюбон ва таъмини дастрасии саривақтии маъюбон бо хизматрасониҳои иҷтимоӣ нақши муҳим дорад. дар анҷоми курсҳои тахассусӣ ба ҳама кормандони ҳифзи иҷтимоӣ шаҳодатномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. соҳаи тандурустии тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар баробари дигар соҳаҳо рушд намуда, дар ин замина дар ҷумҳурӣ тадбирҳои созанда роҳандозӣ карда мешаванд. фаъолият намудани марказҳои миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, амалиёти пайвандсозии гурда, ҷарроҳии дилу рагҳои хунгард аз дастовардҳои соҳаи тандурустии мамлакат маҳсуб меёбад. дар шаҳри Душанбе анҷумани табибони мамлакат баргузор гардид. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. зиёда аз 400 нафар олимон ва мутахассисони варзидаи тибби тоҷик имрӯз дар шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино дар анҷумани дуюми ҷумҳуриявии илмию амалии табибони ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва ибрози андеша намуданд. чорабинии имрӯза бо бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ва ҳадафи асосии он гузарондани таҳлили вазъияти кунунии соҳа ва соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон буда
дар якҷоягӣ бо коршиносони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ таҳияи дурнамои минбаъдаи рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Бо ин мақсад коршиносони сатҳи миллӣ ва минтақавӣ баромадҳои таҳлилӣ омода карданд ва дар натиҷаи муайян намудани камбудию норасоиҳои мавҷуда албатта чорабиниҳои мушаххас пешбинӣ карда мешаванд ва онҳо ҳамаҷониба дар доираи таҳияи ҳуҷҷати асосии соҳа, яъне стратегияи ҳифзи саломатии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023 ҳаматарофа албатта ворид карда мешавад. дар кори анҷумани мазкур масъалаҳои стратегияи солимии ҷомеа ва сиёсати тандурустӣ, тибби инноватсионӣ, дастовардҳои тибби амалия, пешгирӣ ва табобати бемориҳои диабети қанд, гепатитҳои вирусӣ, тибби оилавӣ, соҳаи ҷарроҳӣ, омодасозии кадрҳои тиббӣ, технологияҳои инноватсионӣ аз ҷониби олимону мутахассисони соҳаи тандурустии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуданд. ҳадафи баргузории ин анҷуман ин баррасии одоби муоширати табиб бо бемор, баррасии он масъалаҳои ташхис ва табобати ҳозиразамони бемориҳои фишорбаландӣ, бемории шимиявӣ дил, диабети қанд, бемориҳои кӯдакона ва сироятии равона гашта истодааст. дар рафти анҷумани мазкур таъкид гардид ки дастовардҳои соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлоли мамлакат бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар соҳаҳо ба пешравиҳои назаррас ноил гардида, дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар баробари иншоотҳои зарурии хизматрасонӣ, инчунин иншоотҳои гуногуни тандурустӣ ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳони муосир бунёд гардиданд ки дар ин замина шумораи нафароне ки ба хориҷи кишвар барои ташхис ва табобат сафар мекарданд коҳиш ёфт. Ҳамчунин бо мақсади рушди тандурустии электронӣ дар мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сифат Inatext Invest дар якҷоягӣ бо муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии омур ва иттилоотии тиббӣ иқдомҳои наҷиб дар оянда роҳандозӣ мегарданд. Хуршедаи Наҷмиддин, Меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. идомаи ахбор. Дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Ҷайҳун таҳти унвони нақши оила дар рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ озмун баргузор гардид. Дар чорабинӣ сокинони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия намунаи ҳунарҳои дастии хешро ба намоиш гузоштанд. Ҳамчунин вобаста ба баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва беҳбуд бахшидани фаъолияти кормандони соҳа тадбирҳои ташвиқотӣ анҷом дода шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи гиромидошт аз солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон боз як озмуни ҷумҳуриявӣ нақши оила дар рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро роҳандозӣ намуданд. озмуни навбатӣ дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ноҳияи Ҷайҳун ҷараён гирифт. сокинони деҳот намунаи ҳунарҳои дастӣ ва истеҳсолоти хонагиро ба маъраз гузоштанд. аз ҷумла дар ҷои намоиш меҳмонон аз ҳунарҳои гулдӯзиву чакандӯзӣ, муҳрабофӣ, чӯбтарошӣ, гаҳворасозӣ ва дигар ҳунарҳои қадима шинос шуданд. ин озмун барои баланд бардоштани сатҳу сифати кори кормандони ҷамоат ва кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи Ҷайҳун гузашта истодааст. аз ҳуҷҷатнигории кормандони ҷамоат ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бохабар шуданд ва дар баҳои баланд доданд. дар ин рӯз аз ҷониби намоядагони раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вилояти Хатлон ва ноҳияи Ҷайҳун ба 2 нафар тифлакони навзод ва 2 ҷуфти навхонадорон шаҳодатномаҳои таваллуд ва ақди никоҳ тақдим карда шуд. мутобиқ ба низомномаи озмуни ҷумҳуриявӣ, фаъолияти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар сатҳи ҷамъиятҳои деҳот мавриди санҷиши гурӯҳи корӣ қарор гирифт. зимни маҳфили дона дар хусуси баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, омодагии ҷавонон ба зиндагии мустақилона, пешгирии қатъ шудани ақди никоҳ ва таҳаммулпазирӣ миёни оилаҳои навбунёд изҳори андеша карда шуд. ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Ҷайҳун бо пешниҳоди суруду тарона ва саначаҳо аз ҳаёту зиндагӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. тибқи дастуру супоришҳо шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Ҷайҳун иқдоми наҷибу хайрхоҳонаро амалӣ карданд. ба як оилаи воқеан ҳам ниёзманди ҷамъияти деҳоти қумсангири ноҳияи Ҷайҳун ки 2 фарзанди маъёб доранд кӯмак расониданд. чунин як озмуни ҷумҳуриявӣ дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Бохтар низ ҷараён гирифт. шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Бохтар омили асосии пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавонро дар анҷоми тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ
و استفاده از روزگار اویله‌های سابقه‌دار ارزیابی می‌کنند. دو اویله سابقه‌دار و نمونوی شهر بختر به نسل جوان اید به مسئولیت بلند اویله و اویله‌داری اظهار اندیشه کردند. مطابق با طلبات نظامنامه در دایره گرامی‌داشت از سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، محصلین شهر بختر شعر و ترانه‌های مربوط به محبت وطنداری را قرائت کردند. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر به اویله‌های سابقه‌دار که در رشد جامعه حصه سزاوار دارند تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. همساله از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آزمون ناظران نورس حرکت در راه دایر می‌گردد که مقصد آن جلب بیشتری کودکان و نورسان برای رعایت قاعده و نظام حرکت و تامین بی‌خطری در راه‌ها میباشد. گزارش نوبتی در تهیه همکارانمان. سال نهم است که در جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی ناظران نورس حرکت در راه دایر می‌گردد. اینک پس از 6 روز آزمون نهم ناظران نورس حرکت که در مجمع سیاحی ورزاب دایر گردیده بود جنبست گردید. آزمون مذکور از 24 تا 30 ایون سال روان دوام کرده در آن 13 دسته از همه شهر و ناحیه‌های کشور از جمله شهرهای دوشنبه، خوجند، استراوشان، لیوکند، ترسونزاده و ناحیه‌های باباجان غفورов، دنغره، جلال‌الدین بلخی و ناحیه رودکی اشتراک نموده از روی شرط‌های گوناگون بین هم مسابقه نمودند. آزمون جمهوریوی ناظران نورس حرکت در راه این پدیده دوران استقلالیت است و سال نهم باز این در جمهوری دایر می شود. مقصد از برگزار نمودن آزمون ناظران نورس حرکت پیش از همه جانب نمودن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی، پیشگیری حادثه‌های ناخوش نقلیاتی، آموزش هرچی بیشتر قاعده‌های حرکت در راه در بین نابالغان و جلب نمودن دقت تشکیلات و اداره‌های مربوطه در این سمت می باشد. آزمون نوبتی در دایره سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برگزار کرده شد که این برای هر یک شهروند باعث افتخار است. این آزمون خیلی شفاف و خیلی با موفقیت امروز به اتمام رسید. در این آزمون خوانندگان ما خیلی خوب برآمد کردند، ملکه خود را، مهارت خود را نمایش دادند. چورابینی مذکور با ابتکار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دایر گردیده در آن 13 دسته در هیئت 130 نفر از تمام منطقه‌های جمهوری شرکت نموده از روی 11 شهر بین هم رقابت نمودند. از جمله از روی نمودهای از نظرگذارانی سفارایی، دانشمندان قاعده‌های حرکت در راه، درس کوشاد، چرخ امانی، تنظیمگری نورس، ملکه کسبی، سانیتری نورس، دسته ایمن، گروه‌های تشویقاتی، پردانها و غیره بین هم رقابت نمودند. با غالبان باشد از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان افتخارنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. چورابینی کنسرتی که از جانب اهل فرهنگ دایر گردیده بود ادامه بخش محفل امروزه گردید. نورعلی صفومیدین، حفیظالله سعدالله برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.